Angiqale la umhla 30 ngomhla 30 June siyagcizelela ukuthi sawubona ugovernment wethu ukuthi ngathi bona balangazelela udlame thina besingazi siphathe indaba yodlame manje angazi ukuthi indaba bona basihambele phambili bathi kuzoba khona udlame thina sikwazi nje ukuthi sikhiphile ubhuti wethu uNkosi namandla kuphakela umthakathi khathe ekhipha leyo date ubezama bagqugquzela phela ukuthi mabahambe bemakhaya kungaze kufike la sizokwazi ukuthi sinyuse ivolume in terms of ukutshengisa ungajabuli kwethu kuhulumeni wethu ngayo indaba yabantu bokufika kodwa ke siyabazi phela nabantu bokufika ukuthi babantu abagolozayo vele sesiyazi ukuthi vele laba bazobe besahleli ngomhla 30 yilaba abayinkunzi kakhulu lezi engafuni ukuhamba lezo eseyikhohlena nokuthi indlela ekhaya ikhomba ngakephi so ibona ke sobe sesisele nabo lapho futhi sokuthatha kanjalo lokho ukuthi la sesihleli nalabo bagoloza qho ukuhamba